što je vod istine 91. godine. Mjesec rujan, datum 17. ostaće nam pisan u povijesti. U knjigama Cetinske krajine ove ratne žalosne istine. Spominjat će mnoga pokoljenja što ne pamte stari od rođenja. Sinju grade, svatko ti se divi, tko u tebi stanuje i živi. Pa i gosti što k tebi dolaze i lipote tvoje obilaze. Oko tebe 4 planine, ti si srce Cetinske krajine. Svilaja se izvila visoko, na Dinaru baca svoje oko. A Dinara gleda Kamešnicu, Kamešnica brdo pješivicu. A ispod njih ta Cetina rijeka, tu su njive, oranica Meka. Ovdje ljudi po dobru se znaju, svoje vole, tuđe poštivaju. Naokolo Peručkog jezera smještena su mješovita sela. I nikada između tih sela nije bilo kažnjivoga djela. Ali onda dođe vrime novo, pečat stavi Raškovića Jovo. I njegovi prvaci iz Knina da se triba stvoriti krajina. Mnogi njega tada poslušaše, al će za njih završiti loše. Selo otišćelo pravoslavno sa majkovom graniči odavno. U tom selu ne ima Hrvata prije prvog i drugog rata. Svak
Svaki seljak koliko ih ima, u Batajnici imanje je ima, u Pazovi i u Novom Sadu, čak u Nišu i u Beogradu. Mladi tamo pohađaju škole, domovinu Hrvatsku ne vole. Zato stari teren pripremaju, svoje mlade sasvim upoznaju, šta dešava u njihovom kraju. Živim od Kreča i šume do vremena hajdučke pobune, i za vreme prvi barikada glavna cesta u Otišću strada. Usred noći više minirana, nitko nije mogao da sanja. Da je stanje još gore i veće, preko ceste pilano drveće. Sa oružjem viđaju se ljudi, to nam Otišć u to vrime nudi. Duge brade ćale na očima, ćirilična slova na prsima. Nitko ne zna, niti tko kazuje, šta se ovo u Otišću kuje. Još 3 tenka tu su poredana, baš ti vrući kolovoski dana. Na Maljkovu prve su linije, tu s postrojbe naše policije. Policajci iz mnogih općina, i Močkoga, Trogira i Sinja. Iz Omiša, Makarske, Kaštela, iz Solina i iz Splita ćela. Što dođoše s puškama u ruci, jer kritični postaju trenuci. Odmah prave mitraljeska gnjezda, očekuje srpska se najezda. Priprema
i po noći i po bilu danu, a narabimo se glavni buši da u datom momentu se sruši. Plinske boce svuda poredane, a ježevi stavljeni sa strane. Linija je sve do Budimira, do jezera pokrivena cila. Policajac jedan do drugoga, sve do crkve Josipa Svetoga. Baš ti dana kasno po večeri policiji stižu transporteri. Dosta je stiglo i tenkovski mina i raznoga eksploziva s njima. Stanovnika izbjeglo je dosta, u Maljkovu malo tko je ostao. Osim mladi što čuvaju selo, obučeni u gardijsko odjelo. U Potravlju i Satriću tada među ljudim panika zavlada. Nitko ne zna šta li se to sprema, policija ne daje ocjena. Zapovjednik policije veli da Potravlje ne treba da seli. 7 dana naša je procjena da držimo taj dio terena. Za to vrime ovako teže bude, lako ćete obavijestit ljude. Da se mogu iselit na vrime sa stvarima ko svoje rodbine. Istina je, pobratime mili, šta ti kaže ovaj papir bili. Vidjet ćete sad papira moga, 17. bilo 9. Dan utorak 91. 16 sati sat nam pokaziva. U tom satu i u tome danu vojska našu napade obranu, a granate sa otišle
niške strane, od Maljkova do Peručke brane. Počele su padat svakog trena, do Satrića, Mačkule, Slimena. Najprije na rubne dijelove, da bi možda spriječili zbjegove. Kako noć se primicala bliže, granate su padale na niže. Po kućama, njivama i cesti, svake ure napad bio žešći. Stanovnici u podrume bježe, jer postaje sve teže i teže. Na tisuće pade projektila, raznog tipa i raznog kalibra. Sve se ruši od te sile veće, stalno misliš da pristati neće. Na Maljkovu mitraljezi laju, cilo veće voljni ne pristaju. Kratki, dugi, čuju se rafali, a svjetleći meci zasijali. Taj pakao opivat se ne da, već onome koji sve to gleda. Povećava broj se i vojnika, i sa njima domaći četnika. Kuće pale, dim se crni vije, to je orgija četničke bratije. Viđaju se civilna auta, gdje je bilo seoskoga puta. U njih stvari tovare i voze, što iz kuća uzesti se može. Takve slike gledaš svakog dana, koji nosu svićali pred nama. Dođe vrijeme da vojska i Sinja prema Kninu oselit se ima. Nakon dugih teških pregova, to seljenje izvršit se mora. S Kukuzovca, Kule i Pekare, količine nisu bile male. Odvoženje teškog naoružanja, to seljenje traje 7 dana.
sve da u Knin dođe, u Otišću dočekuju vođe. Ostavljaju šta im srce želi, opet vojska oružje im dijeli. Haubice i minobacače s municijom u šume zavlače. Istina je, dragi pobratime, to je bilo sve za kratko vrime. Zatim vojska u to selo dođe, grli, ljubi mjesne kolovođe. Ova pisma sada završava, Kojano je puno žalostiva. Od velike žalosti i muke meni pero ispada iz ruke. A čim pero iz ruke ispuže, na papiru poletiše suze. Neko ovake ne pišu se više, neka samo s od veselju piše. Što je spjeva ime i prezime, Kunac Marko sladak pobratime, učio sam školu bez razreda, čuvajući ovce i goveda.